bumenya. Mangga kokak keluarga besar Bu Haji anu dipengker. Anu pada naik maka dihaturanan aya dasar jodoh. Ayo Kak Payun. Tenganti pandi matemani umpahan sorangan batan papa seaan durian gas bega asa ulah basila coba gogoda mun urang rumah tangga kapeung sabeudeuh rek menta diserakeun tapi wanita ulah sok ngagoda dapugu ieu gogoda hey 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 ae tarik sis terima kasih cantik. Hayang kawin win 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 hayang kawin gas kuat berang beti bubujangan hayang kawin win 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 tah hayang kawin gas tahan berang beti duh gadablay mah bapak simpang pilihkeun calon asal garongkeun baeran mah tanda beng sangat pekat mah komo parawan mah yang penting paten masih disegel gal masih dilanjut atur nuhun Teh Haji juragan atur nuhun Bu Haji apalin itu lanjut alah ibu nu paling dia Teh Haji damang pandi watemani ngupahan sorangan batan papa saya anu tuang durian papa gat pak bos asal ulah basila coba gogoda mun urang rumah tangga sakapeung sakeludeung rek pendra diserakeun tapi na eta tong harap sok cabut ngagoda kapugu ieu gogoda isin aya Ibu Sinen masih Ibu Sinen aduh Bu Haji damang Bu Haji aduh imah guru abdi hei hae suaranya mana lagi cabut kaset jangan yang menilingas hayang kawin win hayang kawin gas tahan berang peti duh gajablay tangan di atas semuanya erangku tangga lejeng babaturan loba dunya lantun cenah kuring bujangan lapuk isin detaku Pak RT isin ku Pak Ujang sering galelewe cenah tepayu ka awewe semuanya yang kawin iya nyawer atos nyawer baje asik
bapak simpang jodoh kuring embung kok katitel jomblo cabut telah asik. Atur nuhun, goyang dulu, lihat kamera. Ma bapak simpang milih calon asal pula urdu cinggarong akan lairanda ma randa bengsa aja pegang ma mau parawan ma yang penting paten masih disegel gal. Terima kasih.